Hakine ki kendiat sengi ke bala dep ngila ban yoi bat sakhiru ya ke jingbam smai ki MP batmai shakiyeng dor bar thau ain ke lok sabha bat ki don ru la ke jong kar kombam smai henrei ke jingye pher ha kar kombam smai u menteri rang ba do kari India u Narendra Modi bat Rahul Gandhi kalong ka ba pher bha ha ka bangila ban yoi ba u Narendra Modi u pendon kam da ka ktien Hindi bat klem don kano ka kentien English ka ba u pendon kam bat ru ka kamslem hakor kombam smai ka jong u hakawai pat kaliang habangi pej bat yo iya kor kombam smai u Rahul Gandhi ngila ban yo i bau Rahul Gandhi upendon kam daga ktien English badru hakju por ubat hakakti kamon yakakot constitution kari India bat hakju poru udaong to nang yai pene yakariti संचार खदार करी इंडिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री राहुल गांधी। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan.